ukuthi sihlale sibuye singabi nayo imali yokuphuza and then mawusu thevela ukudla uzibona une power yabona nje ngoba nami ngeze ukuthi njoba ngisho ukuthi ukube bengisaphuza ngabe kade ngasho ngoba bengizibona ngudongpo ngisigora ngizongane ngidlula kuvaliwe yayibona so bengina leyo nkinga mina engaduzuka nje mfethu ngifuna nje ukwenza into eAmerica yayibona unbelievable ngoba ngisho ngoba ukuthi bengiphatha imbazo ngihlala la khona nje umuntu usise ngamkhiphela la ngase China Mall yes engawudane ngazi ganye wala wayibona wanginikeza yini ifoni kanti ufake ibracelet osaluthi uqaqa nayo ngasase ngithatha komkanti ngizothi mina ngibalekela ngiya ngase Chesterville ila ngifike ngishawa khona ke la yile kuzana lo kwakwenzakalani waqhamusa unembobo engaka entanyeni wayekubulala lo muntu lo laphethu suthi sasibuya kule ndawo ekuthiwa Why Not yabo Why Not no 031 la Why Not hamba wenzani kwakuphuzwa akakulakhi nje bethu iclub anyana kodwa eyingane yabo kuyaphuzwa kodwa ingama weekend emini ngoba kwako 12 to 5 uyayibona iclub yasemini nje eyingane Why Not kwakwabe nengoma kambe wakuthiwa Why Not ingoma yake yaba khona nayo yadla nje ikhotha kabi iyahambiselana nale 031 no another level yes dom lesa ingoma nje kanti ubuye isigroovane wena awu mina mfethu ngigroovile ngispanile ngane gedlela yini gedlela imoto ngibena wena mina mfethu ngine certificate sky Ukraine ngine Ukraine lento lena bamba itende yes ngayifunda ngakuphakathi ngapani ngafika ngo general worker ngiclean ukukhuthala ke ngilo ngibona ukuthi lokho kwenziwa kanjani mesihleli negenge ngitshontsha ukuthuluthi bangifundise ngagcine nami bangikhombisa hayi ungazi lokho uzukufundela ngoba usuyawazi umshini sakho ukukhombisa la ithengwa khona incwadi wayithenga njengesinko ngayithenga njengesinko futhi banginika kahle ngasebenza enkampanini baloke bengikhuphula ubona ukuthi ngabe uyimisele ngabe iclerk ngabe teleclerk ngasikena impahla mayifika la emathateni commercial cold storage ngasebenza na Toyota amina bethu yabona nje izolo zoyikhathi samba ibhanki leli lisuka lapho kuleli ibhanki leli isifundiswa lesi hayi kusho ngengqondo okay awuqala usixoxele right ngila before nje sikhuphuke nayo yonke ngokuhlukahlukana kwako ukuthi awungena kanjani kuphi ungena kanjani kuphi ubani okunqumayo la lana ke mfethu nganqumeka kakuyila ekhoneni la West no lapha eWest End ekhoneni la sasibuya khona ke kushuthi ke kule club yethu lesesibuya ntambama lento ithi ukuhamba ihlupha ke sibamba abantu kanti sho uzobamba izingane nazo ezimisele ngokulwa ngithathela into yabo ngeingane ezingenalo ilanga lonke so kwagcina ekujwana kanjalo ke la khona ke into vele yayisinga kumini ifoni mase ke babamba omunye walamantombazane esasambana hawu kanti nibamba inkuzi namantombazane phela ngithi nje siyadlisa phela shoti shothi makwenzeka njalo emese siyabona ukuthi kusengeke phela ngesitshinto intombazane into ingakuthini yayibona ngishuthi like we are wicked ngase ngibuyele ngibuyele emuva nami ngibuyele ukuthi mhlambe ngiyobakha ifoni cha ngiyolwa mina ngilanditshele yabo engifike ngingene ngeflying kick kanti lo engizomngithi ngiyamshaya lo seceleni kwakho uphethe ibhodlela ngimboni wangilinda nje ngathi ngilenda phansi ngonyawo ngishaya yabo lonto ayingiqale ngoba ngisashisa phela ngingana ngizwe ngabaphethe ngihamba la thendo desipone iskipha simhlophe sesiblue sesimnyama awusasiblue sikodwa manje sesibomvu igazi ngoba thendo tulimela sibizi ambulance ngoba saze sangena la ku college lane kona enye clean la futhi kakuphuzwa kuyona lapha college lane eclub anyani lapha first floor sithi mase singakhona kuthiwa ngeke mfana ngeke ukwazi ukuya kude manje yabo manje limele le ndawo icayi plus ibhodlela leli yebo lonto ayeke nami ngithi ukukhathala yabo ngoba phela senginomqondo uyazi yonke into mawuyizwa ingqondo same time usuya react yabo kube ngazi ukuthi ngempela le nto usuyafa manje ngabona nje nami sengathi ngiphelelwa amandla ayifike ke ambulance ngihambe la no bra wami sasigange naye yabo senze show ukuthi hayi mesifika futhi esibhedlela lokhuze mase kuthiwa ngizo admit ukuze kucheckwe ukuthi akukho mabhodlela afele phakathi yes ayike ngokuthi umuntu uyibona ukuthi ulova bathi belahlo nesibeshona le bra wami asikhasha nahasha yabo ngoba ngiyabona phela ilanga lonke leli ngithi sebengidokuzile bangibhandishile bangistisha angizizwa ngathi nginenkinga ngizo-admithela ngiyolalela ukucheckwa hayi siyobona phela plans phela umuntu usana usathepha
hayi futhi nami ngiloko ngiba novalo uma bengibuza bafethu wenze njani esibhedlela abayichazela hayi kuthiwa ngisazo-admithwa kodwa manje ngaphohloza kathiwa hayi ndoda mhlawumbe ngempela into yakho izohamba ibe i-risk kanjani kodwa thina namhlanje anginankinga kuyikona nje ukuthi kodwa phela ngahlabeka la kakhulu phinde kube yilena ifoni manje yagcina kwenzakala hayi ifoni phela nje base sibuye esibhedlela sikhava kona siyodayisa yona ufuna ukufela ifoni amanyala cha mfethu uyazi phela nje bameniganga angijabona khona lapho sengiyasho phela ukuthi nakhona lapho ngoba ngangingakangeni nje ungeni nani usazenzela izinto nje ngesilova yes ubulova nokuchama ingane phela ithi manje zibona ngeke sihamba nobhilikide uyayibona ngoba nje mfethu ko Chesterville mina bengathi ngisho esikoleni ngisafunda mfethu ko Wentworth Chatsworth emabhasini behlupha nje thina iCrew la eSt George nje saziwa kudala ischeme samadli yini lo umadlinzi Inkunzi endala yala kuSt George ngaziwa amalokishi wonke baba Holloway iLamont bonke baba mebezela eThekwini bazohlangana neskimu sikamadli angeke kube mnandi ngobani yithi besivalile ithi khona lensizwa nje mfethu okuthiwa uBB uBaramba uyena ke mfethu esikhule lapha phambi kwakhe yabo naye besibeka esicemgcina yabo lo ukuthi khambe kanje kodwa nje ubesazixwa zingane engabambeki ingane engathandazelwanga lokutho besizenza nje mfethu izinto roughly kodwa ke phela lapho bengibona ukuthi kusawukukhula kwestage yayibolo ngoba naku ngibonga ukuthi angikaze ngize ngiphe or ngihlale kakhulu mhlawumbe ejele ngiboshelwe yabo into ebezingibopha nje ilezi zamanje yoba nakusengila emahungeni kodwa nje since ngisabamba inkunzi le yotshwala ngisenza izinto hayi benguphunyuka bemphethe nina bendlondle noPapa ekhanda kamnenzi indaba kawulalela umuntu omemeza ngathi yakhalela liluthi igula lika Jama lichithekile awunina abakamphuthu ubomvu hayi ndoda siphakathi inside manje ngibambe phakathi masiphakathi ngisiphakathi inside ubani nina abakamphuthu ubomvu njengegazi nina abakashishiliza ngedidiko lemaholo lemhlabela imbedule nina bentulo ebande ngodonga le kwela kithi kwabheka uZulu madoda nina besiqhwaga bathi siyadla sidlobele sibeke isihlanga emadolweni nina bendlovena amandla awunina abakadala inyebo awunina amadoda bazukulwane bakaphalo phansi engcobo inkosi uZulu liyazongoma bafethu ngiyabingelela phansi eSwatini nabomnaka namamfombatane nina benkosi umSwati ngiyabingelela bafethu siyabona nonke lapha nenikhulumayo nithi niyayithanda Mp TV1 Mp TV1 bafethu izibi ngaphandle kwenu bafethu siyabonga indlela enisaseka ngayo naneyilokotho ezinhle nanama messages angena usuku nosuku bafethu esikhuthaza nalento ngoba le ndlela inzima bafo indlela enzima namhlanje ngiyahleka sasa usisi uyayibona le nto leyo ngoba kuyehla kenyuka ngoba mfowethu impilo esikhuluma ngazo lapha sikhuluma ngeimpilo zabantu zanempela as8 ayikho into ebhalwe phansi ngoba ngizokhuluma nawe bafo angazi ukuthi ungiphatheleni namhlanje ngiyahleka manje sekuwusizi so zonke lezi zinto mfowethu ziphelela kumina sometimes uthola ngikwazi ngisho ukulala ebusuku ngicabanga mfowethu lokhu kudlala mfowethu into ade ngiyilalele into eyikhuluma keke kube mnandi emakhona umuntu mhlawumbe ezoyixoxela into eyihlekisayo njengoba nje indlela oqale ngayo keke kube kubi mawuzofica ukuthi umuntu izinto ezimdrivele ezidakamizweni mhlawumbe izinto mfowethu ayengekakwazi ukuyicontrola yena understand leyo nto leyo so bafowethu siyacela nicindezele subscribe button leni yethameli how I ended up in drugs okuhlelo olungaphansi kwasitebele iMP TV1 lasilanda khona abafowethu nodade wethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasobe bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni namhlanje ngiphethe inkunzi uMadli yini uMadli inyoka noma uMadli ingane mfethu bengibaba khepha Utshelani? Hayi ngitshela. Unengane engaka? Ngilengane yodwa intombazana. Yini bebekumincela nimfana? Hayi cha ngeke. Ubuthola igebengu. Bengibheka, yimi bengibheka. Siyakhuthuza la iphakethi. Plus mawusuku lempilo le ungajabulela ugroove phezulu kombhede. Kodwa ekugcineni, groove phezulu kwephakethi kamzini. Kanzima. Yazi ubukeka impilo yakho ngathi mfowethu ibikade ine direction but somewhere somehow yashayisa if ukwazi nokuthi ucontrol indaba yeingane uke waspana in as much as ade uhlupha ubhilikida but indlela impilo yakhe it's like ubune plan bethu kakhulu ngobani kahle mina mfethu ngikhuliswe i-old age nje no usilande nje kusuka emuva bafu igama lakho la ngempela ukhulelephi ukhuliswa ubani uhlalaphi ufundephi
ubumfundo onjani nazo zonke nje izinto i-background yakho nje bafike kukhuleni ukhandele umbukelo osekhaya isithombe sakho ukhula. Mina bafethu ngusiyanda wakamdletshe isibongo. Awumsindazo. Yes, ngokuzalwa ngila eMlazi kodwa ke sinoma safika la mhlambe ngino 6 years hlale eArusha. Yeah. So impilo yami nje ikulomgaqo uSt George. I-Arusha ikuphi? Ilapha phezulu ekhoneni la park no St George's. Oh, umfana wasetown. Mina nje impilo yami yonke ila. Umjida wasetown. Yes. Ngike ngibatshela abantu mina angifikanga la ngiyoba ngizoshoshoba. Ngafika la ngizohlala ngase ke ngadidiseka. Ukushoshoba kufica khona la. Yes, yabona i-environment engikuyona yona yagcina ngilida ekuthenini ngibhayisikele eMesrong ngizibone ngu-out ema-out ngingasi yabo lonto. I-environment enomphumela ekuthenini ingane iphambuka kakhulu ngoba mina njengoba ngisho uma wami njengoba bengizale i-single parent uzame ngawo wonke amandla yabo ngoba mina mfethu ngisho namanje bethi respect nginayo yabona nje indlela yokukhulisa umzali uma wandlela ngikhulisa ngayo mfethu nala ekhona mfethu hayi uyiqhawe kumina mfethu yabo uma usashona ngo-2015 December phephisa bafu yes yabo kodwa nje mfethu hayi ngaso sonke isikhathi hayi ngimbeka unumber 1 yabo ngoba kuwo konke nje mfethu okay kona vele ke ngangena edragini esakhona kodwa nakhona izinto ezenzeka ngizenza mina ezangigcina zingilida akanasi isandla yena lokho yena wenza konke okusemandla ukuthi impilo yakhe iqonde ufunde phi bafu mina ngifunde Wentworth High ngaqala eOsterville ngafunde Wentworth High ngase ngifunde iWentworth High isilungu amakhaladi nje isemakhaladini lapha eWentworth yonke le ndawo iseWentworth bhamini lapha eWentworth yebo ba okay so naloko nje ngingake ngikusho ngithi yiko konke nje lokhu okugcina kudidisa ngoba kodwa phela kuba kuwena ukuthi wena ufunani empilweni ngoba umzali mfethu akekho umzali okwathi ingane yakhe hayi le ngifisa iyoba inkunzi kaSikhotheni noma yabo wonke umzali usuke enefiso esihle ngawo naye zama ngaleyo ndlela kodwa ke ngeke ahlezi la ukhona yabo lonto ngobani usale endlini wena uyaphuma hayi manje sayibangani yabo lonto wena ufike banganini lapha nibhayisikele ngento errong yabo lonto and futhi umzali uyakwazi ukubona ukuthi hey wena ungathi sekukhona u1 no2 owenzayo angithi yabo lonto angithethe ubumnandi abubaleki kuphela wena yabo ubumnandi abupheli ngeke baphela nami ngabishiya ngingaka nje ngabifica ngabishiya nawe kunjalo yabo so kwaba kanjalo ke funde Wentworth yes and hayi phela ukufunda ngifundile ngoba nginawo matric ubumfundo onjani esikoleni impendulo kathisha bekhona hayi bethi impendulo kathi njengoba ngisho nje ngumfana ofundisekile mfethu yabo bengilalela ngiphakamisa nje ngifunda yabo ngiyimisela kodwa ke kwayikona lo ngisho ukuthi ukuhambe ubone like udidiseke empilweni yabo ufuna ukubhayisikela emthokheni ngoba vele hayi ngilakho konke uma ukhona uyangibheka nani and nami ngiyazibona hayi ngismathanyana yabo mase ufuna ukubhayisikela imali mina ngeke ngihlule ubani mina ngeke yabo ngoba yonke lento iqala ngokuthini athi umuntu mina ngeke ngifane nobani yabo umuntu othetshela ukuthi uyabona usibanibani banjani namhlanje mina ngeke uma ngifanisa noSibanibani mina ngeke ngifane noSibanibani angithi ayibona lento iqala kanjalo wenze into ukhuze kuthiwa hayi bo alifakwa lapha hayi bo mangifanisa nobani mina ngeke ngibe ubani yabo lonke into isikhathi usayenza vele nali drug mawusafika kulona liba affordable yabo lonto ubona imali yaliza kalula yabo yonke isikhathi kuphela inyanga uloko nje wena mfethu hayi awuswele uclean njani hambe the time goes on yabo ugcine nawe i-drug isikudlalela le ndima yayo manje ukuvezela ukuthi no this is my true color manje wena ke usuzolidansela esami isigeni uyayibona and then vele yonke into mawusaqala uyakwazi ukuyimanage uyiqala kanjani uyibona phi indaba zogwayi like your first hit like yes okay mina ke uqala kwami mfethu ungena kulento ugwayi not nje ugwayi ngifuna uyiqala la iqala khona ugwayi ngawuqala elokishini sisaganga namagenge ngelanto kuhamba siyocasha kojantshi ngoba kanginamajitami engangizwana nayo wona iseqalile Bhemba so njalo mengihamba nawo benginokuthi mengihlala bona abahlali lapha babheme ngoba ngisabi ioledi yabo hayi kwaya ngabona noyedwa wabo ukuthi nanku umngane wami lo thize uma wakho street kodwa nakho yena uyakwazi ukubhema bona shothi umama akabona hayi nami hayi bafethu hayi namhlanje ake ngiyizwe lento enizwayo yayibona lona ngobani ile nto yokuncenga ischeme phela uthi
njalo mina usibani mawuthi ngiyayitshela njalo sihamba nabo masebenza into zabo ngichelela le ekuyoze kuba ngathi wena obaceba amabega so ngagcina ngithi hayi bafethu othi nami namhlanje ngishaye okay ngaqala ke ngigwayelwa amaphepha lwamahlamvu emahlathini hayi sayishangelelanga kukhona amasenti thenga iluzi izinto ekhaya kuba ntshontshe la fish sohlala ehlathini siyapheka sizibona nje singomarazo shisa izinto zasemakithi esizintshontshe lo ntshontshe la fish anyanyisi ntshontshe inkukhu vele ke soyibamba la ebaleni inkukhu vele ibanjwe ebaleni chutha amaphiko kwagunjela umgodi mbozo sidla inyama kube mnandi kube nje uyayibona so umuntu kwaqala kanjalo ke yabo ukuba exposed ukuba ulova ke hayi nasesigeleke mfethu bengifunda nje ngiright kwaya ngithe sengiqala lamabanga aphezulu ko 8 9 ngena kule nto yamaphepha ke sihlale ngale kwesango ekseni shova amaphepha kube mnandi kube nje kube khona nama class angasa attendwa kulokuthiwa uthisha ubani vele uyabhora samemba bese shove yabo umuntu waqala lapho jwayela imali hayi imali yabo kodwa kwayinhlanhla ukuthi ngokuthi ngangimsaba uma gcina ngikwazile ukuthi ngiqede isikole yabo lo kodwa nje either than that hayi ngabe angisiqeda ngoba impilo awusuyihodola yabo awusuphusha umama ngemuva njoba ngisho bafu ngangimsaba ukufa ngoba mfethu yini uma mbe nendukuni yena mfethu ubeshaya kakhulu ngamazwi yabo lo ngobani there was this time ngikhonto engangiyenzile so sangatholana kahle wathi hayi ukushaya ngizokushaya ngoba kodwa ngathi insizwa right nazi impahla zakho nasi isikhwama zipakishe ubonze uyohlala ngoba mina la ngeke ngikwazi ukuhlala nomuntu ngithi yena athi yabo lo so mina benginalo ungishaya kanjalo yabo lo noma engilokhuza naphethu phanisha ngalezo indlela kodwa ubone thini punishment impethu ngoba ngizophuma ngitshe hayi uzongibiza vele end of the day yabo lo phela u2 days ayibukele ngizothi uma umdle ngokuthi umeme windini uzongibona ngiloyo ngishalaza awusaphili awusarayi mhlawumbe ezwe ngomngane wakhe hayi ngeke sibanibani buyisa ingane phela iyoziphume kanje uzobuya mase umthetho wala ekhaya mina elanga ngadinwa ngabulala amawindi bathi hayi kulungile take your bags mawusubuye namawindi ala uyobuya yabo lo lapho kwakusesihlala la inodiki yabo lo so ngaba nalezo kufunda kanjalo ukuthi hayi umuntu ukuze alalele most of the time adinga ukuthi njalo ashawe kunezindlela ezingehle zokumphanisha yabo lo khona le party ke le ngiyona ke yangilidela kakhulu ngize ngingene ungeni leyo nginqi imoto yasekhaya ile V8 engine engalala before ngithenge le yami kilo i-round ngoba ngisengisebenza u-stepfather njalo lo owayengifakile emsebenzini lo wale moto leso stepfather sashona indoda leyo mfethu kwazi ukufaka ingane engayizali emsebenzini futhi yabona ke lo yababa phethu ubengithanda njengengane yakhe imoto uyena okahle owangifundise yakhe imoto nje wayazi ukhona ngiyakwazi ukudrive kodwa nje leso sibindi sokuthi hayi namhlanje akudrive wena semsebenzini ngafaka uyena emsebenzini ewusupervisor so umama waqala lapho kumblame wathi zoba singakisengishayisile yaba beyond repairs wathi mekhundaba ngoba ngaqalela ngalokuqala ethuna wayithe ukudla ke so wayipaka wayeseyolala wabeka ukhi nami ngiyibuyele endaweni zami ngimthompompo mengifika ukhi ukhona ngithatha ukhi fike emotweni ngiyidumise ngithi ukuzula ngiyobheka abangani njalo ekade ngihlukana nabo wonke umuntu egodu ngenxa kaTshwane fika lemgaqweni ayangithola umuntu ngithola umunye umjida wami ekuthiwa umthoko athi empethu kunenye ingane ngifuna soyibheka emlazi ngizokufakela upetrol ayidlule egarage angifakele futhi 200 rand ka diesel yabo mase ngithi ngiyogibela ufreeway kube khona into ezingeke ake ngibuze isikhathi yabo uma ngibuza isikhathi something to 1 ngithi mina lo khona ngintafuna ngiyenza engasile siyapi ngo1 iphi intombi engaphuma kubele ilanga lahla khona i-channel ke manje ngiyagijima ke manje ngifuna ukuyogoqa apha ngoba phela sasisugibelile ufreeway ngithi ngiyothatha i-10 floor se-Jacobs angifika nge-Jacob yabona nje before i-first off le engenela ngakobhehead ngiyabona ngalala Samuel lapha papa manje isiyandisa phuma isondo la ka left liphuma ne-arm yakhona
Hlanhla leyo ama-breakdown angaze afika nini abiza obani ngoba kakhona lo mjida lo ulakhi lo isitudio lo breakdown kwafika bona ulakhi umjwayele phela ngoba ngikhulele la wangitshela cha mfethu ngizokuthathela imoto ngoba udakiwe incwadi awuzikho hamba nje ngoba uzoboshwa. Hey mina ngokusa kwami angilift wangibeka la ngathatha ukhiye ngawubeka la nguthathe khona ngabuyele ngubeni. Ekseni fanele semsebenzini okuyosebenza mina ngingasebenzi. Avuka ngibuza hawe boy awusho ufike ebusuku la imoto yami uyibona ngiyipake ngakuphi. Ngithi mina hayi cha ngibona hambe ngemsebenzini ngibuye ntambama kuthiwa hayi ngeke khona into esididayo leya moto akulula ukuthi izonto ukhiye nakho yona yikho le moto ikhishwa umuntu wala endlini. Sicela usitshela iqiniso. Hayi ngaloke ngiphika ngathi mengibuye emsebenzini igenge yangitshela yabo ukuphika kwakho izokugaxelisa ngoba izobekwa manje lento i-report ukuthi intshontshiwe imoto bese kutholakala ama-fingerprint akho bese lo muntu aphinde akuhate more. Kunoku umbulalela imoto wayiphika shothi nje uhleli nesigebengu endlini. It's better wena ukhuluma iqiniso mekushaya uyokushaya kodwa egcineni iqinisa kube iqiniso. Hayi nami ngikhokha umoya wokugcina ngithi hayi ngiyozwa khona nangabasandela message. Mina ngathi ngifika nje ekhaya vele uma wayinalezo insolo zokuthi imoto ihambe la. Mengifika lube yilona futhi elingibuza kuqala ukuthi hayi awusho nasebanganini bakho nje akekho othi uzwile yena vele usezwile ukuthi imoto yabonakala ebusuku yabo emva ngomunye wabangani bakhe. Athi awusho akekho nje umngani wakho nje othi uyibonile mhlambe ngala ngibuka ukuthi yabona indlela angibuza ngayo lo muntu khona ulwazana ubuza ngendlela nawe oyazi nangokuthi nje waya ngibuze ngala idlule ngakhona yabo emese ngithi mina hayi man nawe mbaba ngicela nje ngisacela ukuthi ngikhulume naye hayi babone ukuthi akukhona into engizanayo meke isihlalo la bahlale na bese hayi la into eyenzekile aka imoto ayithathwe yimina. Ngafika la ebusuku nami ngithe ukushaya ngafica ukhiye la ngase ngithatha ngotshwala ngathi hayi ngizokuthi nje okurawunda ngibuye ngiyipake kahle. Hayi ke kwabo ukuthi ngigibele u-freeway njengoba ngisho ukuthi ngangisenge nami ngibidlile ngingazi ukuthi ngiyenzani. Ya nombaba ke hayi athini yena athi hayi ayikho into engizoyisho ngoba yabo nje manje ukuthi angiwe. Kodwa ke ngicela ukuthi kusasa awuye emsebenzini sihambe uyongikhombisa la imoto yami ikho. Yabona esukume etoilet umchamo wawukuthi awuphume ngoba ngazi nje bese ukumuza kumina noma uyaphi. Yabo wayele etoilet wachama wabuyele ngubeni wathi good 19 walala ekseni wangivusa futhi kahle. Hayi sengibuye ngacabanga hambe emsebenzini mawubuya ngoba indoda leyo ungena u6 uphuma u2 hambe emsebenzini ubuye emini ungihambise la imoto yami ikhona. Hambe futhi ngibuye emsebenzini ngihambe ngiye kulakhi ulakasho ukuthi hayi imoto ngizonithatha mina nginise khona. Hayi ngibatshela ukuthi ulakhi utheni hayi usiye kuyena ulakhi asithathe futhi athi ulakhi ngeke asikhokhise imali asise khona sibonise imoto impilo yami yaqala lapho ngamanje ngiyasaba njalo uma ngibuyela endlini angazi yabo uma ngiyisopa nje like kuthi angazi ngisakaze mphansi noma ngenze njani ngoba manje angazi ukuthi ngizothi ngilala kusale kwenzekalani. Kanti ngcono lapho mengifika ngimahashosho ngizozwa sekwenzeka okwenzekala. Noma mfethu umuntu ongakuluyisa mfethu manje akakhulu uwesa akayena lo muntu okhuluma yabo uhleze ethule yabo lo manje lo muntu unazo ezinye ingane abafana zakhe mina ngena ngisho wakhe yabo lo unazo zakhe ingane abafana angakazi ayinikele treat abeyinika mina. Yabo manje sengazi ukuthi kuyena usephanishelwa lokho ukuthi lena engingayizali ngithi ngiyayizama ngiyenzela izinto ngitholela umsebenzi ngiyenzela impilo iyayibelula kodwa iyona esongimosha yabo. So ke ngaqala kanjalo ke ngalo ke ngijwayelana nabafethu abashaya into ebhenywayo kakhulu yabo. Kanti kunomunye umfethu futhi engaqapha uyaspana ngithi lapho. Yes ngisaspana ngoba okay ema-orentshini ngasebenza ngaqala ngalingeka ngangena kuleli truck. Kulezi truck ngingena kanjani ngomunye umfethu ekuthiwa uMalusi engangimdlalisa ekhuluma nocingo kanje. Ngathi mina njengomuntu engimazi wena uyabona ukuthi ngibhizi la ngikhuluma nabantu abaserious. Ngathi mina yabona ke bro wami ngithatha otherwise mina ngiyakudlalisa njenge-outlaw wena uzibona ukuthi manje ufanele ungireactele ngale ndlela yabona ke le ngiyoyidayisa sobuya siphuza imali yayo. Wayethi ngiyadlala nami vele ngani ngithatha ngokuthi ngiyaziyo nje vele ukuthi nguhlupho la indawo.
umzambi ukhulelela kumina umzambi ukuganga ukufundiswe yimi umzambiya mo yena yedwa umzambiya lo bedumile lo ubaba umculi cha umzambiya lo gangayo nje la lo beganga hayi uma phela mina ngithi ngisanda kufika vele la yes nomfana ngithi umzambiya nje almost bonke labaphethe abaganga manje hayi bafikelela kumina iwena uprofessor wabo hayi mina ibhodi njengoba ngisho mphethe hayi ngibe inkinga nje enkulu and futhi nje bese bejabula abantu ngoba bengibona ufona phansi ngishona phansi yabo ngoba nami ngize ngithi ngoba mhlambe kube like iyona ndlela engisindisile le ungene ukuthi ngoba hayi yabona mhlawumbe abusuwafa ngoba izinto ebengizenza kakhulu nje ngeplug hayi bengigila amagalana yayibona ungqondo ke la uyesatsha uthatha telefoni ngiyidayisa ayitshela futhi ukuthi ngiyadlala yabo mengibuya hayi phethe ifoni yami ngithi na ubhiya siphuza hayibo alokuthi hayi suke embalongo lo ngibalekayo naye hlale nale gengeke la ezantsi ka Scorpion ngokuthi khona umfana ngathi uScorpion babhema lento mengihlala nabo igoqwa ngensanga bheme ngiyababona labo mase bebhemile baba mnandi bayaconsa nje yabo hayi baphe nama yini ngishayisene ikhanda liyangibulala hayi ngishaye lento ngishaye hayi yabona hayi ngizwe ukuthi hayi iyagijima la kusengibhalansa nami ngeyindongo and futhi ugufutwa udlula ngisho wensango lo ngujwayela hayi mase lento ngithi hayi kodwa ngizukuyishaya njalo ngoba ngiyayazi phela imphumela abantu abaningi abayibhema ukuthi baba kanjani kodwa ke ngento ebengike ngayisho ekuqaleni ukuthi lento yokuthi hayi mina iyo ke lebuya islimazi yayibona lona ngoba ngathi kuba ngathi uzokwazi ukuyicontrol angithi yabo ngivela phela ngiyasipana ngizohlulwa yini ngoba ngibheme ekseni ngemsebenzini ngibheme ntambama laba bayibhema ilanga lonke ngoba bahlala kuyona mina ngeke ngenze kanje ngoba ngiyohamba yabo so ngagcina nasemsebenzini bengihola ngenyanga sengifuna umsebenzi ozongiholela ngesonto manje ukuze ngizokwazi uku-afforda leli sekumele kusheshe manje ngoba phela ngikwazi ukuthi ngizolinda inyanga yayibona ngisho ukuthi inyanga iyothi ifika ngiyobe nginezikweletu zale umholo engiholayo yayibo so kwaloku kushintsha kanjalo ngifuna umsebenzi eholela ngesonto ngize ngibe nenhlanhla ngithole ka Toyota ke nakhona ngisebenze ungena kanjani khona ngingena ngomunye umjida wami ke uyasebenza uconnection cabanga mfethu there are people abafuna imisebenzi ngama CV mfethu who are struggling and bayakhala mfethu so yiyo lento lo ngikubuza wangena kanjani hayi connection nje all the way mfethu uyasiza wangena ngomjida wakho yes ngoba nakhona angani wayengazela la sisebenza khona la ngaqalela khona uheist so wanayo information yami ukuthi hayi lo uyakwazi ukusebenza uyasebenza okay mawuqeda lapho sifuna usubuyelele lapho khona lapho driver khona hasta awukade uthole kanjani uqhubeka nje usukwathotha nje manje ngo-connection ngisebenze-ke khona mhlawumbe khona ngasebenza 1.5 year hayi nakhona vele ususayidakamizweni kube yikona ukuthi hayi isidakamizwa futhi siloke singi-overpower ngoba wawuhola malini khona kangihola u-3.6 kuyakushiyana ngama-hours ngeviki sometimes yek-4 yek-5 yabona mhlawumbe like monthly mawusuyihlanganisa ayiphelela kumalini it's about 9 to 12,000 hey umsebenzi lo wendoda engaganwa yondla izingane so unampethu-ke kwakuba njalo ngagcina ngiflopha ngiloke yabo 20 izinto emsebenzini ngoba phela ukuze ukhave manje lemali ukuthi ubheme yayibona lona loke ngisolelwe intweni kodwa manje ngokuthi ubufakazi abuphathekayo abakamnandi kodwa kukhona into eyisolisayo ukuthi nangu umuntu ongathi akaqondile okay fine ngimiswe hayi mengimiswa ngempela hayi kuyabonakala mengizwe ukuthi hayi kusathule thule manje hayi indoda esimusha ngabizwa ngayiswa kwi-hearing ngabuzwa inkinga zami ukuthi iziphi inkinga enginazo yini nginaye engenza ngibe ulo muntu enguye kwaya kwagcine ngibhodlile ukuthi hayi ngiyi-drug addict kanje bese kuthiwa hayi bafo siyafisa ukukusiza kodwa manje angeke silahlekelwe into esinazo ngenxa yomuntu onayo wena lungisa inkinga zakho mawusukuthi uzibona usu-right usangalibuya qondiselane na cabanga khona umunye osenza Toyota ade ngifonela umunye usisi kuthiwa bamtholela ngisho i-rehab waye rehab wabuya
waqhubeka nezidakamizwa base beyamxosha kuthiwa bakwazi ukuvele nje bekuxoshe same time shooting ngicabanga ukuthi yikho babethi lungisa inkinga zakho uzokwazi ukuphinda ubuye and abelungu bayi understand indaba addiction bayazi kahle yes vele ukugxoshwa awubetani yabo but nabo nje angikuvele yiyo indlela yokuthi mebezothi hamba uzoba isenkantolo ulwintshini so it's better like bakunike like baqala bakunike ithuba lokuyilungisa yes kuthiwa awuzame la uyilungisa mawuhluleka ke hayi siyabona usenza kanjani yabo and kwi report yabo mase bexosha bayabhala ukuthi lo muntu usesamzama kanjani 1 no 2 ama options yes so okay kwaba into kanjalo ke ngase ngibuyela ke la emgaqweni ngaloke nje ngumuntu ophithizayo ngisiza abantu ngiwasha imoto njengoba ke sengi-end up nje sengiba kanje uke wasebenza ngohasta yes ubusebenza ngohasta la i-commercial cold storage lase uthola kanjani khona umsebenzi ungena kanjani khona impilo yakho yayinjani ngingena ngase step father lese ngishoyo i-step father sayifaka nje kodwa ingane yasemsebenzini esizala chaba mkhumbule kwekhona yakhe la hayi wayephanishwa kushuthi hayi ayikho yakhe wayephanishwa kushuthi ngoba nje mina okay njengamanje kuhlala endlini uyaspana awukhandela umbukeli isithombe ekhaya ke manje kuphuma hayi shaya amanzi lawo ngwabele wena uyayibona awukhandela umbukeli manje isithombe ekhaya sifuna thina manje ukuyibona impilo yakho iya eweni i-decline ngena -1 -2 -3 njengoba manje ngathi ko -100 manje iyaphepheteka ibhekele emuva awusitshela ngifuna nokuthenga kwakho kwemoto sekuyeqa nje izinto eziningi okay imoto ngiyithenga vele okay ngisebenza ngithi commercial cold storage emva kokwenzeka le usuyigenqile le yes vele ugijima uyothenga yakho phela nakhona mfethu angani lo umsebenzi ngiyabona manje kuyaphikapheka ama center akhona hayibo lona ngoba futhi na system izwe ngangakogxila yabo usakwazi ukusicontrol yes hayi mengiyithenga vele futhi nakhona ngiyithenga nje ema-outhini ayidayisa ngemali ephansi ekhona enkampanini ngoba okay sivumelane anginike lokubooking ngimnike lo 23,000 ayofunile kodwa ngimnika ngaphela ezini ucash deposit ka10 le enyeke lokho mhlambe ngo-3,000 ngenyanga ngoba kwakwenziwe agreement ukuthi izoyikhokhela kanje yes hayi kube njalo ke khambeke ngayo nami ngihluphe igcineke ngibona ukuthi hayi iyangihlula ngoba vele egcineni sengilala kuyona la emgaqweni yini utshwala nokubheda nje mfethu kwezinto ukuthi manje angani umuntu uselingekile sengi deep manje isidakamizweni yabo lonto ekhaya okay njengoba konke lokhu sekwenzeka kakhulu ngoba nakusekshoni i-old umuntu oyehlala naye plate so okay i-time elincane noliphi lapho uyena washona kuqala yes umama ushona ngemuva wasala wedwa manje ngase ngisala ngedwa incosi yami ke ibivele ngoba yango-2003 unengane endala una-20 bethi 20 nje ngoFebruary 3 so bevele-ke nehlala kubo abuye ayohlala nogogo emlazi yabo lonto yena ukhonze kakhulu ugogo hayi-ke kusuke bese khuluma indaba ukuthi ngoba leli flat already wayilithengile ngcono lidayiswe ubani ofika nalowo mqondo ugogo ekhaya benomali ukuthi ngcono lidayiswe ngoba kuyafana njengoba wena ulezi simo kusona iy'ngane lapha kuzothi uma yihlala uzoloku uyihlukumeza uzohamba uyofuna imali yerent ingakoshaya isikhathi yabo nje uzobanika inkinga so ukuze nje singaloke siziqalise ukuze ney'ngane le yakhe izokwazi ukuqeda isikole nosisi wakho naye ekhaya nje kube khona into ekhona asilidayiseni hayi nami ngigcine ngibona kona ukuthi akusizi ukugoloza ngoba ekugcineni mhlawumbe ngiyogcina sikuluza ngendlela eyobe kuhamba ngayo yabo hayi bahlangane umndeni ukhulume uthole i-agent-ke bazama ukulidayisa lidayiseke hayi kukhokhela ingane-ke esikoleni yona le yakho ngoba ifunde e-Adams College yoqeda-ke ku-matric yafunda yaze yaqeda ngoba ngathi yakusele u-3 years yakhokhelwa nje lo 3 years
seyifunda ngawo ke manje le enye emangosuthu yabo yathengwa ke nezinto zasekhaya phela kulungiswa ikhaya shiftwa zonke izinto ezazingalaza ayinjiswe ekhaya so ukuba nje into kanjalo ke ngase ngiyabona mina ukuthi hayi ngoba vele neankeli asichajelani kahle ngoba sibanga lokukhothene ngiyibona ngase ngithi hayi ngoba njalo mengisekhaya siyaxabana noankeli yabo and empethu angifuni ukuqamba amanga ngilo engizenza ngcono lento yokuthi athi umuntu mina ngigange ekhaya sonke mpethu masesekhaya uyalingeka mawubhema and uthi uqala khona uyalingeka manje uqala ubona iketele lingasasebenzi isebenza ngokuthi wena uqondananga nayo ukuthi bayi-onile lapha usuthele la ketelo kade lahlala yayibona mayinaza lona ngeke inyala engake istokfela kungakudlo ka hayi uthi ngitshontshe flower kodwa yayibona so lonto ayikho grand mfethu ngicela ubone no angifanele kube yimina ngimoshe ekhaya fanele ngabe mina ngilethe ufaka izinto eziright ekhaya so it's better ngiyohluphela eThekwini ekhaya ngazi ukuthi mhlawumbe ngifika ngoba naku ngizobabona ngibavezela ukuthi nami ngisaphila phinde ngishaya ishwapha sami yabo uma kukhona mhlawumbe la amasenti mhlawumbe ngiwathola la inqwaba ngishiye lokho engikushiyayo ngami yabo mfethu mina ngithi it's better mfethu umuntu ocabanga kanjalo ukuthi angalokhu ngihlupha la ekhaya angihambe ngiyohlupha emgaqweni ngoba akwazi ekhaya ukuthi kuyazanywa and lokhu kudla kuzolala kudliwe nayi wena futhi untshontsha khona lokho kudla angithi hayibo lo ileyo yona phethe inkinga esimo esibhekane nabo umuntu ngembuzo umuntu ayigoqa qamba manga athi hey mina ngitshontshe ekhaya mina ngikwenza ukuthi ekhaya mawusesidakamizweni nje bapha esikanje qala ngemali kagogo leyo gogo lokho eshuteka lapho ngoba uyazi isalukwazi meke saye kitchen noma etoilet uqala ngokucuyo 20 30 angithi hayibo lo ke isandla siyajwayela ngoba uyabonza ubanje hayi shuthi gogo le mali usuke ngayazi iyanyuka isandla hayi 100 namhlanje hayi imali engaka ngalela langa gcina sekwenzekala sekuyavuleka imbobo sekuyabonakala la ekhaya senginegundane lebani angithi and futhi alincane likhulu leligundane uyayibona lo so ugcina lapho vele angangisho kuthiwa okunye ukwenzi kodwa mengase kube khona okungabonakala la ekhaya and sekuyazi ukuthi nginegundane ubani main suspect obvious uwena angani lapho uba naleyo enga yokuthi la ekhaya njalo mengoduka into kusolwa mina ekubeni kuyiwena oyiphente ngesithombe sikanjalo ngiyayibona lona ugcina manje usuthini lento uthini hayi ngifana ngibagcwalisele sale sengiyenza into abaye engithi yabo nale tracking umuntu wenza njalo umuntu abantu bebemtshela ukuthi wena siyakubona ngathi ususenkingeni ye-drug athi uyawubheke laba manje sebefuna ukungilawula benze ngathi ukuthi kanjani njani baba bami noma ayibona lona hayi fanele ukuthi ngibagcwalisele ngibheme kakhulu kunakuqala kanti no it's not that bona bazama ukukusiza kusayini ukuthi bawucishe lo mlilo uyabona lona while they can still can uyabona lona ngoba imako wabhebhetheka wamkhulu uma usuqaka wena mnikazi wawo omunye umuntu uzokusiza kanjani ngoba vele yonke lento nala njengoba nawe professor ufuna ukusisiza angithi ayibona lona it's up to me ukuthi am I willing ukuthi ngikumithe halfway kule ufuna ukungisiza ngayo angithi ayibona lona so if mina ngizodembesela when you can force yourself or push ayibona lona fanele sihambisane kuze nami ngisizakale kuzomela ngikhombisa ukusisiza yoba shoot inkosi usizoyisiza yazi kuzothiwa ngikufunzile lamazwi la ngoba hlezi bethu ngitshela abantu bahlangana nomuntu abeke bambona kuyishow yami bethi awukanti awusizakele uthothi abazi mina inkinga ngibhekana nayo umuntu kusuka kuyena ngapha silekelela umuntu ngempela osefisayo nokusizakala kulula ukuthi umuntu engasizwa ngisho even isho ngayena uprofessor umuntu engamsiza lo muntu if yena sefuna ukusizakala because kuthiwe sekulula ukuthi umphushele la afuna ukuya khona kunzima ukusukela umuntu nje umsusele phansi ngeke ngoba manje phela yena yakhe ingqondo ayikabi kuleso simo wena ufuna umcabangela stone kanti kungcono umuntu ovela osezazi ukuthi engifuna ukuye South yayibona onanga uprofessor ngathi uye South cela ungilive uyabo ngeke ukuthi uye South umuntu oye West uzokwenza kanjani yayibona uzoba umdonsiswano phela so it's better am I willing yes can you help me yayibona Samsung njengoba Samsung yebo iba easy like that so kuba njalo ke mphethe empilo njengamanje usuphumile ke manje esandleni uyacuya nala ekhaya usuzudecide nokushiya ingozi lezo uyitholaphi bakukhipha apha amazinyo amazinyo ke mfethu engashaywa nje forum ngala
phezulu futhi hayi abantu abangaziyo nje ababengishaya nje bengitshela ukuthi hayi sikushayisa nje ukuthi sesiyabonza hayi usakhuzeke mawusuhlula thina ke hayi sina sokwenza nje hayi futhi ngangishaya abantu abangaziyo and futhi hayi ngangithi ngiyobabopha ngabuye ngazikhuza ukuthi no yimina ngibaphula umoya bangibekezelele enough yayibona lonto bengiganga bazi ukuthi mina bangipholisele ngitshezi ngitshela mfethu okay usukule nkinga okuyona go somewhere far ubuye la kube thina sikuprotectayo hayi ukuthi ushaye thina sihlala nawe ngempela mfuthu uzobalekela laphi mawuntshotshela thina even njengamanje mina la St George sengimgaqe ngingayami la St George sengihamba angisawela uPark Street ngoba ngimoshile angisahambi ngimla kumakati ngimoshile njalo ngisho mengiye emaskandi ngisengiyagekela ngithi angithi uyayibona ukuthi drug manje inesihluku esinjani igcina ukumoshela ngisho ebantwini abangakusizi abanothanda nje abawusizo olukhulu kwena abanothanda yabo so nje ngigqenywa nje ngimakephu nje isikhathi esodwa lesi lokho siphongo okwa before lo kwenzeka before lo ukuthathaphi khona lo ngashawa la ngase Chesterville rank wenzeni khona isigemegeme zenkunzi futhi wananenza benenzani nibamba inkunzi mina ugaxela kanjani awusikhandela indaba okay ugaxeleni kwami ukubambeni inkunzi ke mfethu ingangisaphuza ngithi utshwala so lento ukuthi sihlale sibuye singabunayo imali yokuphuza and then mawusuthevela ukudla uzibona une power yabona nje ngoba nami ngeke ngithi ngiyoba ngisho ukuthi ukube bengisaphuza ngabe kade ngasho ngoba bengizibona ngutonko ngisigora ngibona hayi ngidlula kuvaliwe yayibona so benginale yonke inkinga noma engaduzuka nje mfethu ngifuna nje ukwenza into isimanga yayibona unbelievable ngoba ngisho ngoba ukuthi bengiphatha imbazo ngihlala la khona nje umuntu usise ngamkhiphela la ngase China Mall yes engawudane ngazi ganye wala wayibona wanginikeza yini ifoni kanti ufake ibracelet osalo usuqaqa nayo ngasase ngithatha konkanti ngizothi mangibalekela ngiya ngase Chesterville ila ngifike ngishawa khona ke la ile lokuzana la ile nduku kajeke yokunyusa yokukhipha amasondo leyo uyayibona wangishaya ngayo lalo yamalu la gobhoza igazi futhi ngangitshe mhlawumbe ingqondo izohamba hayi kodwa ke fine ngayizibhedlela ngasti washa wayena kuphela hayi ngangishawa nje mfethu kukona phela abantu babeshaya endaweni ezihlukene kodwa nje engayiboniza ile yangishayala isiye manje imbazo yesigora leyo imbazo uyakhasha yabona indoda esikhathi kuthiwa vimba ubona kuvumbuka iningi ufisa ngisho ukuyifihla wena ngoba manje uyabona meke yabonakala lento uzogencana ngayo uzoshawana ngayo ngoba manje umuntu ha lo muntu ubamba into ngento nje ake sizwise yena yayibona izinja zidla umnenezo so fihla lapho phansi ukubaleka uzinike wena mawubona ngisho iveni ulimisa wena vele amaphoyisa ngoba manje uyabona ukuthi ngigaxele hayi ngigaxele ushawuza usisola kodwa amadoda bengingalindi ngani bengingayiki ngani namhlanje ngoba phela ngiye ngaphandle ekseni imali benginayo so nje yabona mawusugaxele uba kuleyo nto nje ukuthi ufise ngazi ukuthi ngcobe ungcobe ungasekho yabo lo nto nokube ungasekho mawuzushawa yini esuke ifike ekhanda lakho bafu kuningi ngoba kokuqala nje ukufikayo ukuthi vele I deserve it yayibona lo ngoba phela vele bethu yonke into inomphumela wayo yayibona lo nami ngesikhathi ngiphumelela usuke ekhala umnini wayo yayibona lo nami njengoba ngikhala uyajabula lo bengimhlukumezile ngoba into yakhe iyabuya yayibona lo so lento vice versa into fanele uyilindele ngoba kuthiwa what goes around comes around ungawi lento khona lesisho sithi every day for a thief but one day for an owner angiyabo ungatshontsha 100 days ungabanjwa kodwa usuku liyoba lodwa oluyisilimo lo usukutholela zonke lezi insuku yayibona lo njengomama nami wathi mengishaya kanjalo angibalele ukuthi akhumbula ngolesingaka wenza ukuthi ngale yanyanga wawenza ukuthi sibona yayibona so yonke into iba njalo nje ukuthi uma usushawa ukusole uthandazela ukuthi ngathi bengasheshe baqede kulist yayibona lo ngoba manje awazi ukuthi njengoba besashaya sikhona ozoqhamuka nomunye owevamanje ukuthi yayibona lo afikele mhlawumbe eze nokuwest
kube khona okhipha ummese athi bahlezi begwaza abantu nathi asisibazwisi yabo kanti kambe uzokushaya endaweni ebuhlungu ezwelayo yabo lonto so nje kuba njalo ukuthandaze lokho ukuthi hayi abangishaye baqede or akusaqhamuki noma iveni yabo lonto or iqhamuke umuntu ozobathusa ke uyingelela wena eveni yamaphoyisa bafo uzivulela wena uyilanda ngisho kade ungakwazi ukusuka umuntu kodwa uma uyibona uyakwazi ukusuka umuye kuyona leninye ukuthi ngatshontsha ifridge elingaka la ngihambe la uma ngibanjwa ngilibeke phansi bese kuthiwa ayilithatheke ulibuyisele la uthathe khona uqala phansi uthi ngisacela ningiphathise kodwa ngesikhathi ulitshontsha ucelanga ukuphathisa angithi ngoba amandla ubuwazi hayi ngiyodayisa ngiyothola imali manje sijampile amandla wasekho uyabona ukuthi ngisazokubuleka sithola libuyisele la uthathe khona kuthiwa hayi ndoda hayi asikwenzi lutho lithatheke kodwa ulibuyisele alisuphantsi hayi akusasuki yini basho bayakhala abaningi impela bathi lisuke lingasasinyaka hayi yatsa amandla wasekho ayahamba ngoba there's nothing you prophet lutho manje hey andikuloko usabikela ukuthi la ngiyakhona hayi ngisayona ngafanele libeke ngibaleke mina engithi ayibona so vele kubalekeni kwakho bazokubamba hey bahamba manje bakushaya usulithwele nenduku so futhi ukuluwisa boss yayibona so yonke into yakhona inemiphumela yakhona ebheda njengakhona nayo i-drugs nesilibhema yayibona kumnandi usabhema ngiyathinga nginjena nemali sayitholakala kalula kodwa kuye ibe nemiphumela ebhedayo yayibona lonto ngoba impethu akekho nje impethu la igengeni ongambuza ukuthi njengoba kulezi insuku kunje akekho noka okhumbula ekhaya ingubo yakhe umbhede wakhe yayibona lonto bonke bazokuthetha izibafu ngiyakhumbula kodwa manje inkinga enginayo ekhaya ngoba sonke phela sineyinkinga ezihlukene mina ekhaya ngisavumelekile ngisangangena noma inini noma ingasikhathiseni yabo khona abangasakwazi ngisho ukwenza lokho ofisayo ukuthi hey noma ngiyovakasha noma isonto kodwa ngokuthi emphakathini wangakubo umoshile akazi uzobuyela kanjani yebo lonto so mina ngike side lami ngiye ngijabule kona ukuthi okay kona i-drug lingenzile ngafucked up ngabuye downfall ngaluza into eziningi engabe nginazo yebo lonto ngoba ngikwayona nje indodakazi yami mfethu kuyafana ukuthi ngiyiluzile ngoba ngikwazi ngisho ukuyithengelana mengayi manje iyafona mhlawumbe iyafika time baba esikoleni kudingakala into ukuthi or dinga imali into ukuthi iyayisebenzela lengane space ishaya i-waiter ngkhona space iyafunda iyastokhoza i-NO 3000 some change eyayo leyo mali ibuye isebenzele yona esikoleni izenzele into edingakala esikoleni mina as a parent ke yini engisiza ngayo mengakithi manje icela ipeni la 5 rand angani ngizocabanga lento yami yombheme ngalo 5 rand wengane kwanto kubalekile lo 5 rand wepeni angithi yabo like ungathini kuyona ingane yakho nje manje mfethu into engingayisho nje kuyona mfethu ngingacela ngempethu ngixolele kuko konke engikwenzile kuyona ubhedayo ngiyacela ingibekezelele nje mfethu inkosi nginika amandla mfethu ngoba lami ngiyafisa ukuphuma kule nto engikuyona and ngiyafisa ukuba umzali oqotho kuyona mfethu ngiyafisa nje ukuthi nginike ithuba ngiyoshintsha lami mfethu ngokuthanda kwami ngokuthanda kwenkosi ingibekezelele nje mfethu konke kunesikhathi mhlambe vele konke lokhu bekuyindlela yokuthi ngifunde nami ngikwazi ukuba isibonelo nakwabanye nabanye nakuyona ngibe umthelela ukuthi mhlambe ingabi nje sibone ukuthi hey ubaba unje is because of 1 no 2 yayibona ngisho ukuthi 1 no 2 is bad very bad ngiyayifisela nje ukuthi ingaqhubeka nesikole ifundo zayo iphase ibe right nje empilweni lokho esakwenza namanje iqhubeke nje ingakujezisi ke ifunde emaphutheni akho kakhulu ngiyacela nje ngempela mfethu afunde and ayimisele abuke ngempela mfethu amaphutha esengiwenzile nasekhaya acela abuze nje mfethu kokunye nokunye lapho bayomtshela okubi nokuthi esengikwenzile adonse lapha nalapha naye abone ukuthi ikupho kuyomhambela kahle kodwa nje isidakamizwa I say please ngisho utshwala nje ungabi into nje lokuthi ngoba ezinye nazo zezinto lezi ezigcina zimthelele so manje ekuhambeni kwakho wenza izinto akaze waza washona umuntu nikho udlapha umngane wakho hamba naye noma kwenzakalani mina bro wamsebela imali ile nje mfethu aba brother ama-Izidakamizwa kaningi abanye ubone ukuthi sekuyambula kuyembezwa kodwa ke asile
Uma ungasixoxela isigameko esisodwa shapho sasikhumbulayo nje ngabe isiphi? Isigameko engisikhumbulayo esikamunye umfana uZola engangu-accuse. Oh, natibizana ngamagama abaculi. Ngoba umZambia uZola. Ya, kwamfethu owayemude emnyama nje kathiwa uZola uphela mayixhosa. Yena-ke impethu engangihamba naye kakhulu owake wagwazeka la ngasenhliziyweni nasey'nqeni. Wahlala nje futhi esibhedlela. Kwananenzani? Ukuganga baba. Ukuganga sasibambile futhi inkunzi ikuphi emabhasini erenki yamabhasi lawa komlazi Manchester lapha nje workshop. Sasigange lapho sesibuya sihamba emgaqweni sihamba siyajabulela nje sinamele sihlukumeza abantu ababehambele emgaqweni. Yabo lonto kwasuka impiki ngaxotshana lapho nalabo bafana baphethe immese. Baphethe into encane. Jakwana ke wagwazwana wagcina egwazeka ke la ubra wami nala esinqeni endapha esibhedlela. Kahle kahle wona igeme eziningi ezenzekile kuwe bengingekatshwala. Ezikatshwala nje. Kuzokala ngathi into ebiyenzeke eduze nje. Bekuyimuphi unyaka? Kubo 2011 2009 2011 ngoba nge-World Cup hayi ngathi ukubehave waba ingane. Yes, 2009 11 12 13 ngoba u14 ke ngase ngingena kakhulu ewungeni. Nakhona ewungeni igameko nje ngizenzile kodwa ke ezakhona ngithande ukukhula ngobani ngibonile ukuthi no angeke ngimoshele ukuthi ngiyobhema isidakamizwa. Yayibona lo. Ngcono lokho esengikulusile ngase isidakamizwa. I think it's enough. Yayibona lo. Nakho ke sengilingeka ke nje recently kulonyaka yoba sengenza ke ezinye igameko zokuganga. Zokuba nesandla ngoba futhi hayi impethu angifuni ukuqala. Wena sakhe isandla sijani? Khona abantu bangenela abantu belela unyawo. Hayi mina khona abantu bashaya u2 finger. Wena wenza njani? Hayi mina bro wami nje njengoba ngizulazulela la mina ngileze ngithi abalahlile. Laba nje mpethu ulahla ukulahla. Ubona imoto mhlawumbe umuntu ulele ushisa isicaphe ngazivalile uvula ucofile lokho sengibe nenhlanhla nje yezimoto sothi ngifika njengenye nje njoba nje ngize ngikade ngishawe la umetro ey'nsukwini nje kaphela ngisho isikhathi esithini ngashawa umetro la ngampintshwa emunye isikhotheni niphinde nidayisana nokho. Hayi mfethu ngaze ngambuza lo mfethu ngathi basiphenike lamaphoyisa njengoba ungibimba nje ukusukela ulimisa uthi nangumuntu etshontshe emotweni. Hlanhla leyo isipele ngashiya ngoba ngangibona isongibambeza. Ngathatha nje i-toolbox konke kodwa lokho kwabuyela ujeke ujacket yakhe engabuyelanga nesigqoko ngoba ngathi hayi kwakukwami. Waphela kwapho sibuyele kuyona imoto abayibonanga ila akabonakala khona amaphoyisa atsheliwe wazi kuthiwa iphika imoto etshontshe kuyona. Ngangawafaka imoto wrong man. Ngithe mina kadila ayisekho. Yabo kwapho sibuyele ila bangishaya khona-ke ngathi wona usiboni imoto ey'paka la ezethu wena uzotshontsha la. Hayi futhi awusiboni bangishaya-ke bangishaya yabona nje khona la ngaphansi kwehlo nala. Hayi bakurobha kubonakala kahle abantu abakushaya kahle laba bengoze lapha phezulu nabakhipha amazi nalela yabona usukushawa ngempela lapho. Hayi yabona-ke nale hayi ngathi awusubaleka nje lapho awuvele phela yile eqhamuka ngemuva hayi nokusubaleka kanti phela uma ushawa isixuku sabantu khona oqhamuka ngala ofune yakhe iphathi ethule khona oqhamuka ngala ufuna ukugumula naye sakhe esiphundu yabona. Wonke umuntu unephathi yakhe ngiyafuna ngoba nalawa nje ngisho la phathi saba bengishaya la lo wayengidila nomlomo nje wayesho ukuthi hayi mfana ngifuna ukwakhipha. Ngifuna ukwakhipha. Ufundisa isifundo ukuphinde isikole. Ngifuna ukwakhipha nje yabo lo. Hayi futhi hayi kuwona ubonza hayi akadlali. Hawu ubona nanti liyaxega khona kunjalo kodwa ke isiphathi of life esayikhetha yabo lo. Ngoba nina kusasa manje sesinani sinesifiso sokuthi sishintshe impilo ngoba nayi khona hayi ungathini umuntu ongakangeni idakamizweni. Umuntu ongakangeni ngiyacela nje mfethu ukuthi athandaze kakhulu uNkosi ephezulu mfethu ukuthi angayiphuphi ngishelele lempilo. Angasondelani nje naye ngoba ngisho lento iqala nanga lento yokufuna ukuba ulova ukhuluma isithotho uma isithupha yonke le nto ayisizi ayisani ndawo.
ithupha inendawo yazo ubulova mnendawo yakho wena mawuzazi empilweni ufunani hlala nezinyoni ube inyoni uzoba right empilweni like uma ubona umuntu engena omusha kuye kuthini kuwe esaqala nje saphampa esagqoka kahle esaphumela okushini bafo ngike ngikhale ngoba mina ngihlezi ngisho ukuthi akekho engifisa ukuthi angene ngesami isandla la lento ukuthi kufanele umuntu azothi hayi mfethu ngicela uhambe ungithengela ngicela mfethu ukubhemisa ngoba mfethu uyayibona lento ngicela ungithengela ngizokubhemisa bro wami cela uthole omunye uziyele ngoba kusasa ngifuni ngibe ukuthi ngaba nesandla ekuthenini ukubulala impilo yakho uyayibona kungcono uma iqhamuka vele umbotho usefucked up yes hayi lapho ke singaziwana ngikubhemise ngikubhemise ayikho kodwa uma usafosa usafufusa ngoba till nama mina lokho ngingabhema nje professor anginawo accuse wombhema ngisiphantela ngedwa njalo ikubonisa lo hamba wedwa la ngi-one man show ngoba ngibalekela inebukele yonke lento namhlanje mengiyindight siyazana base ngingena lutho awungazi uyayibona uhamba nabanye abangani bakho ngala qhamuke kumina ndodo yakwaphansi nakumina ekusabhela kodwa usuyaxoxa uyayibona so it's better nje ngazi mengiqalekile kuqaleke mina uphanta kanjani manje ubusushini ithini manje enkolo wayithola lapha emphantweni wakho ayikukhona phela ngoba ngangawuthola u8000 imoto eTopia la lona ngangisanokhiye awukhiye bemoto kangibayeki bafo kanti nokhiye belinye Corolla asengiyasho nje into ethi khiya ngiyeki khona obanye okhiye ngangibatholile beCorolla lekudala kanti ngizothi ngiyachaya ngama Corolla ama eTopia lavula hawu mengithi ngaphansi kwesithi kwakhona ibox ya Rizla i200 le eMalboro kwase kube le mali kokwe ngoplastic 8000 ngawuthatha ngishuteka la khali alamu ngabuyisela isicapha ngayilinda ngabeka ibhakede engazi ukuthi umuntu ozoyiwasha yathula ialamu ngasuka nebhakede lami ngahamba nanya udansa wena ngahamba kakhulu imali ngaze ngayibalela sengifike le ungasho ukuthi ungasho lapha ekuthengwa khona ukwenjani ungasho la kuthengwa khona hayi ngeke ngafika nje sengibala sengiyile endaweni zami ngathi hlafu la uyazi ke mawuzovula ukulesimo ekusona ukubona amaphepha ethe ubona ngathi ngeke ngisaphinde ngixake ujike futhi phela u2 days mkhulu mkhulu u2 days 8000 bafo mkhulu angani sifuna ukubuka uba nalabangani awungabajwayele laba abahlala lapho abangakusizi ngalutho namhlanje uthi hayi isibani bashayisa la ngoba lento ezokwazi ukuthi bephinde bekucebe futhi angani ubudomo bokuthi nabafo uyayincengela wenzela ukuthi uyabazi abantu phela phethu kulesi industry uhlezi ubona ukuthi lo uphanda ngalendlela eyenza imali so now mhlawumbe unamasenti ufuna ukusondeza kuyena kuze naye mhla eshayile uma uthi awuba 40 noma u20 awukhiphe kanti no uthela amanzi emhlanje wedada mina khona umuntu umthido wakwangitshela mfethu ngisesiqubini futhi sayi imali ehlakaniphile wathi mali mina I prefer ukuthi njalo uma ufika nemali qala esitolo esithize uthenge something ubuye sidlo shintshe ngoba bro wami angifuni ukukukhohlisa kusasa ungasena lutho uzohlekwa yimi wokuqala thina kade usenzele izinto sizombheka ubegijima nemali ezothengela thina mahunga ekhohlwa ukuyigqokisa mbuke namhlanje akana ngisho ianda wephoyethu usho ukuthi mina mangathiwa ngino 8000 ubhema malini ngosuku nje manje uma uxakekile mhlambe 400 na inkulu le mali le ake sithi 300 yini sekuhlola ukuthi mawusuphethe u8000 mfowethu ubheme 300 usunosuku bazo iyancinze ephaketheni ayibekezeleki njengentwala hayi njengemali iyancinze ayabona umuntu okathakala langa bedliwa imbungule ebusuku injenganayo ayabona bethu i-drug inale nkinga ye-addiction ukuthi if khona imali ayizwakali yayizwa lona uma into wakho mazi ukuthi mawuthengele esizodwa uyalala kodwa mhla uphethe imali ufika uthenge ushaya uzwe ngathi yazi ayikafiki kahle uthi ngiphinda anganike futhi sinalento okuthenga i-rock iwunga sifuna ukubalansisa i-up down uyaapuka iwunga ayisakwazi ukusebenza kahle ngoba manje isivinjwe le rock lo igcwalisa umzimba angithi ayibona seyiphoqa manje lokhu uthengile ke ungeni angithi yabo naba nabangani
naba nobani ufuna ukube uNkulunkulu nje angithi yabo so mawubhema irock yahlala ngisho 5 days ungalali hayi ithiki ke le oh ithiki le hey madoda ayikunzima madoda hayi ke leyo angafisa ukudlalela kuyona ngoba iyabahlangisa abantu yes nengqondo iyayihambisa kodwa ke mfethu kuningi ngoba nikufana nako ukulokhuza kuSpy bengithi ngeke ngifike khona kodwa naku namhlanje ngisithole sengikhona sekuyokuthini umpanto wami ububheda ngibona sengiphe emakudala so mengizwa kuthiwa lokhu kuyakwazi ukulasta egazini ngagcina ngilingeka kanjalo so konke nje mfethu ukusho ukuthi ayangifisi kodwa usithola usuphakathi yabo so nakona ngiyasho ukuthi hayi ngiyothanda ngiyophezulu ukuthi angilonga angifuni manje kulonga ngifuna ngigomela ukuthi u1 no2 ngeke ngiwenze phela nje sengithi konke ngikubeka kuphezulu hayi kuzwakele bafo so manje futhi ukusizakala ngane empilweni yakho mina bafo ngiyacela nje bethi ukusizakala ngokuthi ngiphume kule nkinga engikuyona ngibuyele nje empilweni mfethu ngibe umuntu ngenze izinto ebengizenza before right ngoba angifuni nje ukukhothisa lapha noma ngathi ngiyenza ngcono hayi upstairs iyasebenza 100% hayi bonke abantu basemgaqweni isitezi sabo uyazwakala ngisho ukhuluma ukuthi hayi mentality mfethu iyasebenza ikhona kuyasebenzeka nje ngoba ngisho umsebenzi wezandla ngisho ngathi asakheni manje ngingakwazi ukuyakha kodwa uma wangikhombisa ukuthi enziwa kanjani ngiyakwazi ukwenza ngendlela umqondo wami ofast ngayo so nje mfethu ngiyafisa ukusizakala hayi bafo ngafisa kakhulu hayi uzosizakala bafo nina bendlondle noPapa ekhanda kamenza into abawulalela umuntu omemeza ngathi yakhali yalilo uthi igula likajama lichithekile lo khuluma ngoprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingcenye yalolu hlelo noma usubuke weze wafika la le oyethamele njengoba bengishilo kuqala how I ended up in drugs siyacela ucindezela subscribe button ucindezela nebell ucindezela kwakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona isiqephu esisiphosa uzothi mawungena ngaphakathi bese uzitholela isiqephu sangalolu suku mina nje uprofessor wamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho sengcenga hayi sengcenga impela ke manje ngiyancenga